Yamamo akwaba. Afitu mekane shayen. Ewo Facebook no so a DLFM 106.9. And if YouTube na kase bone fa mu chiremo. Yemfa ensemo. Badwa je nchena kenkanya. Na ye Facebook no so DLFM 106.9 FM so yen WhatsApp number no. 0593406565. Ye nya manyosem ti. Unu no ya manyosma se oje mere konkenkan wo party headquarters. Na amanyofo ni ti wo honom. Yada sipi. Yen hye kase bona se emfemfira santimantera mekase no enipa maako nsia ene tu aka wono ma abofra kuma ketekete kura odanifu ano ono to yi bia tumi aka na ne nyina ne se okopie mum ewo kwabnakwa ene no woboase east mansin mu o santimantem ne mu a ehon man kwanhia we no etimi ese ne nyina akire mu a eye enipa bi a wonom ewo potem honom akire mu a ahinsie hu manso bi ekoso potem honom a kyesensem na kopie mu o court ama court esigina ne na susanso ba bonten pe ena fa ba kwa wono mudi nkunim awasem ne mu na akire mu a ene de adoi de pada besu nomba moden ekogina kurum boabo doman sen de mekese de nyame ayato masem wei yetimi ede mu nkunum de a ene ani je ne den omukuru tina ka mu a mommepa wo boase kwabena kwanya sem kuma ene omu kono mo ba omu nam benkum ne nimfa saa ne atrenchire saa okurum asam nsan ne pa ba kwa no so asem ne ho bo mu pa nanso hu de akro no in fact ankon kan fa ma no na onipa wo ma de hu de esi ye no omu chem se nipa bia no ene tu sa ne mo ne din ade kofiko na na bon ho moden e bo nipa bia no se de ye koso se de ne je ne koso no ene ya no kwasa ne tuom se de ma yawo ne tu na kan pa mako nsia mekase bi yom de sese no ano ede ye pa wo fra ba ko a osu aketekete kura ono so tu bia kan na nipa mako nsia ne tu aka wonom e wo boase kwabena kwa na nkra ne kirem se ensem esi endrata ena ensem we esi ye e wo boase kwabena kwa na mekase de enipa mako 9 bi yom da sese no ano oden ampirifo bomaden ehwe wonom ewa konfo anoche abayase se betimi aboa na mbatimi asa wono ma mekase de enipa msuso no ho bon sem we ma ni den ede kofiko no watopia afagyan bi onenam sese de twide mponyankopon kuto ne nimba bi a mekase ne krachi ogoti we ni nsema hodo a efiri oboase kobra kwa ba yede mo nsem esen monumenti ayi sika no fa se ba kwa ko boto oboase we yafirim okokora ode ne ho akira ahinsie hu ntokwanti asem na kokot ba kwa di nkunim okire mu a onte ase the original ni wakobotu awum nipa 6 ena epra den we yafiri mu kra etu onu kra onya awen hwa na de ma no ne won ono ne nimba bi onya firi gita potifo chinansa ana ode ne ho akenre okokra ekire din okokra ye hwe de Ghana police betimi aya fa ho amonya ward to akase ebo no so yentua kase bone so na dom kuma omomra hyebedwam ade nsema betuja echemu se eye eti Ghana elitalisel Ghana nkabom na ekoso no ade omomodin ano munjai esanso omobo omokoko ade atmenfuo no anigi hu so betimi ehu ne ekoso ntika bibi se no so omobo modin ano mode komra hyebedwam se ne beya mpenifo beji atum na matimi ayehwehwemu ede afa ho na bro mo ye press briefing e won kna ye ndewukuo ahini mibosum ni de to so dunum ana ranking member edema communications committee Matthew Nyadam edi tuja na ochemu se ade a wo so nkomobo modian no mutimi di ba mra hyebedwam no musutimi ka ho asem na emomobi antimi sowe keke emfa nsem betuja enchemu se ade a eti Ghana ni telisel Ghana for ebeka bom aba abedi juma no mu chirema omo fra ban sanso na policy makers industry veterans ene temenfo ni na so momodin a no mo nkasanfa eti Ghana ene telisel Ghana dwumedi omo ba bedi ne ho esanso omo hwe afrotest ene retron for crampo no bomodin a etimi ahwe esanso eti Ghana no ade company ejane na so ya ban discussion ma omo hwe anim senu no betimi aboa aban no enti se kobasa mo ba keke na mo ka se eti Ghana ene telisel Ghana kabo medijuma enya de etwaye wasamode ba mra hyebedwam na mpanifo ni na agitum ansa na mabomode aba monten so ahwese sankabom no ebetimi akoso na brodi nsem no etudwa no say anokan sale of a company. This is not merely about the sale of a company, it is about protecting national institutions that have served Ghana diligently, nurtured some of the finest talents in the industry, and proving its strategic importance in moments of national crisis. Together, industry veterans, current staff, policymakers, and the highest office of the land
we must act decisively to ensure that AT remains in the hands of Ghanaians and continue to serve customers of our digital and economic future. Given this reality, the minority family observe that any decision regarding the future of AT must be subject to full parliamentary scrutiny. We are therefore demanding an immediate stop to the current consolidation, acquisition, merger, or transaction. A comprehensive parliamentary inquiry into the circumstances and terms of the proposed consolidation. Full disclosure of all agreements, correspondence, and reports, including the transactional advice, recommendations of affected return highest and best use of AT Ghana. A high-powered deep insight with ATC to ascertain the level of indebtedness and settle the impasse they have led to the withdrawal of services to AT. DLFM 106.9. Eni ya uti Matthew Nyadamo no ana ranking member edema communication committee ejina dom kuma nanim edinsem no edituja. Yantua kas ya bonus nansana no tiewe na member sisia. Sesi amene mo kasa edie megina corner ebusia of Pakoso Insuta and funeral planning committee for the late Daddy Lumba esisu pain say nyankopon de yankwache ye ne a eye bronya bosome na otwe edikan 6 December and 7th December na yipon no ebekoso wa Asante Mantem Kumasi Krupon no na de ntia ye bo ni we a kire wo no ni nyina ne say Ghana for beka ya America krentem ni ena yem papa Daddy Lumba wonya ne ba bi kro abusia eba DLFM 106.9 beto Ghana for nyina msia kopɔ ya adoma openima ene nso no won betena se abodwa data awa Asante Mantem Kumasi baba ya Sport Stadium na yem papa wonom apenachi krabia kra anom na chi sikasa na nsem beto dwape ene yem papa Daddy Lumba wonya ne ba bi kro Charles Kojofosu na ho kafo odikan ya maame akosi asewa enkrata fi na kache eba ye kyeremu sem sana montu a yam papa wanya ne ba bi kro onimnyamfo Charles Kojofosu abusua etuo sei wono mas ayida ede asi wono se papa o ma bepe ne korabea na wonom anom na chisikasa na yie no enya de ono onim hu bie na abusuafo ene na nkɔ bankromu entimi ani ensepono ana sei enya de a saa ensema do no betu dwa no onim hu bie ntino ensenseme sa no onte ase ne anase kyena papa yie no etimi emma so te court emfa wo hye emfa nte papa ayie no esom na nsem we ba bonte no ene aba fonten tan so no manyimu bia ba fa bia twetwe ne sese bobonam obi a wode waka sa de fa ho sam nene enkrata afi yam papa ne den ede Daddy Lumba ana afi ya mame akosi asewa emma nchan aba ekiremu am mikese de sansensma hodo a enam oman Ghana court ana afin so aba fonten tan so no wanam nsa eni hu bikura enya de asase nsem no omone mu bie enkrata no omun sanim ena nya de anso mo maame akosi asewa enkrata na ba bonten no ne ma no eka hu bie efise ya maame akosi asewa nkuto ena etu sa na mo ne ntisase nsem no omosere enya de a wonom enim hu bikura na enkrata ba bonten no yam papa wanya ne ba bi eko ne baba ne den ede eya Charlene Fosu ena wo kyerem sei ogina yam papa Daddy Lumba ena mfinso ya maame akosi asewa ema ne nyina na mu ede atudwa sei sansens ma hodo ekoso a yam papa ye hu sansem ena mentemo ase asode no wono ma ne de nyamenum nukure ni wo mo nim hu bi efinso eha wo mo ye pa efisa mu kyerem a yam papa Daddy Lumba wabobra ma wiase nyina gina tumpre kope omaga nanso yensini fam kura ne senti sakoba sende empenifu ahyeda se yam papa Daddy Lumba yenkwankwa no kurabia asomdwe mu a na sensensem bi eba yam papa edin ho a eha omo pa ne senti wonom toto sere Ghana fo nyina da titiriw ne adehia hodo a wonom kwa ba fonten tanso edin komo ede yam papa Daddy Lumba na wade ho sensem enne ye hu sensem aye twe apia etua wonom ano da bia da anopa ewie na nadwe no omo sere wonom ada se wam papa Daddy Lumba in fact wabobra ti Ghana fo yi empenefo se sabe waye bia jai yenkase waye bia toaso de yakwaso no wonom na enye ho nti obi bia da twetwe papa nsem no se sabe owia nam no wonom enjai fi se de yakwaso no ha omo ye pa no omo kyerem se nsensema hodo a akopem okoto a ye maame akosu asewa de yakono womo nse ni nsem we mu bi enti ma ne nyina da
etwa no ho e de afiri sansensem no wen krata hodo a efiri yam papa daddy Lumba and efi yam maame ekosu asewa ema de ba bonten se sansensem no de ekoso court no nsem no wo monsa enimu bi kura na krata yi no yam maame ekosu asewa daddy Lumba wo no ba de din na hyase no eya Shalin fosu ena nsem we no ne nsa ehye asie bi yanto akasebo no eso Yanto akasebo ne so ne yembonre mu ewe poemantem na Osino Development Firm Ghana for akoya adoye the exercise book 7,000 the akoma aban basic schools no fanti akwa South District no ewe poemantem na ya afi etwam ye mfimpi mienu ne aduonu nan ni mu ya de omokoya adoye the 5,000 books the koma awom na afi we do mabomodin atum aye ne 7,000 the akoma eye basic schools ahodo a eno ewo fanti akwa eye South District nim na ye keji fo nso mo honum no mo anyi omo anfiri mo mbomodin a ekoma omo eye A4 sheet ne edu sanso na erasers ahodo sharpeners pencil any pencil so mbomodin a de kan ho de mawom se na ebe ya omo so no se koba so mo hia na mo kosuko mbetimi akosuko na mo ha omawofo na bro mo ne nsemchofo etwetwe nkomo na ye public relation officer de ma Osino Development Forum Ghana Maestro Adjoa Agyei Edi tuja na oche musa ya ade ekuo na ye omahofama ye pan so mbehwe na oha nketenkete ewo schools mu no ewo ompotem no mbetimi asia no kwan sani omoka opotoka samusa education is the key to success no enunti anomonam so edi sa adwuma no sani ebe ye ombehwe nkola ni nkran ombeso omasesa na ebe ye omoso betimi akọ school no ewo fanti akwa South District ni match se enya ade ebeda ne omadwendwen kra na bra konsla hwe ewo school mo honum na Mr. Amani edi tuja na oche musa a school for baby na nya ade omutimi ye homework sanso na ebi nso ntimi exercise esan say exercise books ahodo na nya ade omuwo bi omawofo ennis komle betama omuninti no omba omade ayo magen say ne omde exercise books ba koma wom say ne be ye ba homework ni exercise nso omunso no ebetimi aye bi na school no so no betimi akọ amadesua ho sam etimi akoye ede amawom no mu chem ombe bomodin ahwe so ombe bo awofo na school fo ni na se ne be ya desua ho sam ebetimi etumpon ewo fanti akwa South odin sem say edituja Enquiries Osino Development Forum Ghana. I try to answer Odev Ghana. Na emrantie ne mabawa efi Osino. Ebiti krodue ne mu na ebi nso ewo amanone. Ya kan ya ho abom on a common WhatsApp platform. DLFM 106.9. Ya ha kro no na ya kekan ya nsase na ya ho odin be so ne etimi ayede aboa. Ya hu se ehumasua ya ade a eba asetene mu a emabrabo mu empuntuo ene enkoso. Nti eko ne tena ase no ene yadwen ho se eto de bi a school for no be ko school mu obi ye ma exercise a onye bi not ho obusa mini book a me yede me churo eti ye share academic year no ase no ene yadwen ho se ene ye be che exercise books eso mo 7,000 akọ the public schools a ewo Osino no se ne be ya enkwala a ewo special needs se oni book a all churo mu no watimi ene leko no ne so de hunu na se ese ye kai mo ni timi pempuntu edema Osino man no na ye fi tibia ye wo mu no ye dum pempenso bi because eni ya uti ye Mr. Maestro Adjoa Agyei ono anaye public relation officer edema Osino Development Forum Ghana na enuachi an education director edema fanti akwa South District Assembly no Richard Akosa Ado edi tuja na oche musa ya ade one fanti akwa South District Security for Security Council for ye ejuma sanso ananana mahemfo ene awufo ni na ye ejuma sane ebe yomli curfew ebe to omomofra ne so se ebo numre no nso a ema obia MP no momomodin anom ntimi ensu ade no mo so ndachi bi emwa wom ode asida PSC enso de Osino Development Forum Ghana for so momomodin aso school for na so sane ebe yom so no oha we de omawofo so no betimi eyi bi ede free ode some say edituja assembly ni nyina akabom ene ahemfo no na ya bylaws bi eboa yen oba yen nansi mu a fanti akwa South District mu a
after 7 p.m. akwala bia ni ho also okrom nti saa mra na mpanifo ne assembly ne hyehyɛ no megye sɛ aboa yɛ mpa nti ko ba bia sɛ bosusu sɛ himanyo sɛ abompeo after 7 uhuom nti amma saa nneɛma sɛ wɔn kɔtɔ drugs ne nneɛma no megye sɛ ɛba fam nti na ahemfo na hyɛ ne kete sɛ yɛ kyewa yɛbɛbɔ ɔka abompe kra deɛ ɔmo kyewa ɔbɛtena ahemfie wɔ akɔsi mmerɛ a ɔmaame anaa papa bɛba nti ama mmɔfra no so obia ne maame kra asoma no akɔ baabi a no suro nti ama nwummerɛ pie ne ade no abrase ɛwɔ yɛyɛ mansi no aboa papa first uma homework kra ne nkwala ne ba school no ma bɛyɛ sese odu hɔ a na nkwala no de aba ɛna afia awofo no so te education ase nti sɛ ɔmo a ɔmo tɔn nneɛma wɔ kurom a ɔmo de ɔmo makɔ hɔ na no sɛ it has reduced. Eniya uti ye education director Edema Fanti Akwa South District Assembly Richard Akosa Ado. Enwechi Anna James Ayimono assembly member Edema Chiase electoral area no. Edeto awofo anim so momodi an no montete omofra no wadisuam se ne beye beboa wom no montu omfra ye galamse hu sensem esan se galamse ne de nya de beboa mo dachi. Kaka America is so wohwe usino a mining area and as a mining community. Nti the America cha awofo ne se omoma omani enko omoma ne ho. Because omoma no ene omodachi. Se oja uba na umane ko galamse na uba na usha ko galamse ba ye no so kwaku ko ye no de wunya no bebo amubosia. No se wo sha kola ne se onya school nto no onko galamse. Eti ye besra awofo no omoma omani enko kola na akola na usha no onim hwe de wo beka no ene o yeden otie eti awofo ne hwe no omoma omani enko kola na disua ho. E chen se enkola no beko mining site se ye kwa koye mining. Because akola bi ko mining site na okoye adwuma kakra na onya bibi free na wo ka chan se omo obesia wo mu a wo se ne den DLFM 106.9 omo mani enkonkwala no. Eniya uti ye James Ayimono assembly member Edema Chiase electoral area. Na ne krakremu ana Alhaji Abdul Razak MPP Japan chairman a onu ye titinani Edema Dwumadie no ana odi tudwa na oche musa wo hwe educational landscape no fantia kwa ye south na ade etu mponye podi asidapiesie Edema yempenifo a omo won potem honum san so na obo Sino Development Forum Ghana fo so abaso esan say ade omo bo modin ahesa awofo ne awofo mu ni bi no omo nso no mo mba ebetimi akọ school yamencha de se nyoma sasa se homa sua akoso ye papa se ne yehwehwe no yensa aka no se ne yehwehwe no ba ye press be san ko nanim amaye na kan no na homa sua no onsem ne wo ho bi but se ne de se afane afa soso mu ama koyi entimeka se homa sua de koyi na dwumadie yi ko ma di ni hasezo ya Agyei so no ko bi a efefefe DLFM 106.9 anyomuni na ya do mo sa so mo chi o betimi ahwe mo fra no school enti se nya nkra nkonko bi no mo be so ma sere so be boa mu a ehomma mu ana se pencil na pen mu a ya na boa ma ho awofo no so mo henhan o ma mo fra no so mo nya akade a edi sua de e wo school. And ya uti ye Alhaji Abdul Razak ono MPP Japan chairman na manibo yensem troni kontinhini Kofi Obo ana di frepo e mantemu ebesomye yan to akas ye bono so ne mfa ye mfa nkyere mu am awa tifedo mantem nim na mekasa de hia wanom ewo buru novio eno no ewo kasena nankana west mansinimu ewo upper east mantem nim na wanom ede adesere ede ato abayanim se emfie pini be ya mfie nantam ni ena wonom samso mekire bridge edem potem no meboa ma onom tumi faso ekonkurase ena miamia hodo potem honom a eboa ma omadwadi a omudini potem honom na konkan no ni nyina da eboa guma mekase emfie pini enya dia mpanifo atimi abesiesi dem a wonom na adehye ekirem se etwene no yade a achapa Ghana man panin dada wanya ne ba bi kro Jelly John Diawo Rollins na bon ho moden na pen so ena otumi kwaye nsamso wei edema ade hye ne mfie pii ntamuni na wone mu kiremu a emfimpi mienu ne aduonu baako 2021 ena nsamso wei ebugu mu na mpenfo kirem se enam de senti ama mmea pia ompotem ho no muntumi nko ene opese wo kokura hodo atwa ho no mahia wakon wanya kwa chiri akotwa echese ne kwan pii na ansana watimi akonkura hodo a wopese okọ efiri se
enkonkura wo da be ma wo no nyina da no ensamso mefa so akọ no na mekese no fofia nto ata na dwara ba mo a adwidi agumem na de hye ne bi kasa na wo mu kyerɛ mi sɛ da biara da empenifo kɔ honom ebeto aba kɔbɔ ntoa ekasa ekɔsra wo no mu vote nanso moto aba no wie pɛ ekyerɛ din wo mu kyerɛ mi sɛ empenifo pine na ba mpotem no mo sɛ mo bɛboa nanso omoto aba no wie no mu di mu kunu mo kɔ mu nso bi wo mu kyerɛ mi sɛ kwan wo do empenifo dɔm fa so mo ka so mo bodwo so a na wonom eboa na empenifo bi mo kuro no mu agyemre ene de ekasa bɛtwetwe nkɔ na mo kyerɛ mi sɛ ɛna no senti empotem ade hye pii na no kua na mo si ho ombɔ mɔden asikua ne senti omu no bae ne nyina kanwuram omu ntumi kɔ na mo aba ɛnam ne senti emofra pii na so ntumi nkɔ school aho kyerɛ na abai entamo sra ga na mampani sɛ so opese adwadi ekwa so ɛwɔ kasena na nkana ɛwɔ development time ne mu dia ne manim yada ɔma no ho maden na nsam so adwira gum no ɔnkɔ siesie ne kama na ade hye ne ntumi entu kwan ɛnkɔ meamea hodo a ensuo atwa mo ho ahyina mu kyerɛ mi sɛ so ɔma anya ne sade bedu baabi no wahwe a ade hye na setem bɛkɔ so ayɛ den wodi nsɛm sɛ eto di kasebo enim. The breach, this one happened around 2021 March, and since then we have been making appeals to the central government because looking at the nature of the project is beyond the capacity of the district assembly. So we have been making appeals to the central government to come to our aid. You can see that across the river there are a lot of farms there, and normally when it rains people find it difficult to access their farms. People can also cross to the markets in both sides to do their businesses. Students, nurses, teachers can also cross anytime it rains. Actually recorded a lot of deaths in this breach, loss of animals and foodstuffs. But all the same, we still think that even the productive hours that we lose as a country, as a community, in terms of work, receiving much is not measurable. And therefore, our appeal should be taken very seriously and urgent action taken to solve this particular problem for us. Actually, we suffered a lot when this bridge broke down because some of the teachers, when they post them to this community, they refuse posting. And even the health nurses, they don't want to come because of the river. We are lucky that today it has no rain. If it rains, then we have to take a different route to the sporting activities. That is Nakolo, and then you pass through Paga and you come back to Navio. So we are actually suffering about the business. I'm from Mayoro, and actually this bridge has caused a lot of problems to us. This bridge serves a lot of community. It links Tazaka to Mayoro, and Mayoro to Netuni and then Serbo. As we speak now, we are going to Navio for our sporting activities. We have to take a different route altogether in order to be able to get to the venue. So it's something that's bringing a lot of activity backwards, especially education and then economic activity like farming. So we plead with the central government to work on this bridge for us. Eni a woti ye aya de hia wonom ewo kasena nankana mensinimo ewo upper east mantem nim ena wote wonom akusimi we yenyina wesuwe na yekenka madwenkyere ni bi emfa ensomo na we efrimi wo fa ase a ne den edi Sweet Elizabeth and what you say, or say, good evening, my uncle. And I was say, I'm in fun, said the watcher now. Good evening, my own uncle Sam, and my own Sikapa. What is your, mechano, in fact, me too, can make good January, crana, say, Chamako Faba, menstruate the crab. Or so what they asked you, my dinka say, a boy, I mean, cause one kind of one boy and hopine. Now, or so the Nasiaman that Lumba, and Manadia, my and Yakupun Mopa. Now, Nana Donald Franken or say, sweet like Anomanam. Loud and clear in Tema Community 2. Deleka yete di abano say good evening. Yes, Steven Yao from Pon say good to hear from them. No. Malam. We see a set antubam. Malam AK breastfeeding the nedia boss President Mahama then. Me the Obayama yosem de do copper dead quarters. Minitam crasinia. Yaminka hupi. Na comfort mati di abano say good evening wa fasami bi ni Adjoa Agyei Sikapa. Yankupon sira ya pane jumadia yebo pa. No, I say that Lumba man, I deal my omoda or massive panya, Mishra Mopam. Na junior purpose, the abano say good evening, DLFM. Also, sharing live, 83 Tano, so meda say Richard Menu, or say good evening, Nhyiraba Kwadwo Sammy B, near Adjoa Agyei Sikapa. In fact, Menyaja, you guys are more boy, you madam power. See, you are doing great, keep it up. And Yamisha, your panel, you madam, yeah, but way every Richard Menu, BBF, every great race to the line. Yadas, Yamisha Senior. Dole Adjoa Agyei no say Samuel mesomedas me wofa say Nhyiraba P. Ghana ni yaba won chan asema da prusuni we yadan sofa
na menso fa yebla na aka ne so fi sports for no eba betuan e de free adwa no eso enti ye bɔ ne tew wahu na wonso aba na yatumi akɔ so fa no ye de nwumi to hɔ no na ye di kan bɔ de ka aka mo so fa ne time adu ye hwese wɔ hɔ a utuwe uwa wo yere obi nso wa ne yere uwa wo mpana ni obi nso wa ne mpana wo so mpana he dia wo mpe o yere he pa dia o mbe na ni ma hwe obi mpana ni odi na chi obi yere no di na chi ye nyina ya ni brana baye ya ni brana baye ya ni brana se baye ya ni brana 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 ai fesi me wafa se nyabotre na fesi Ghana ni ye ba won chen adehia mo wo kasena nankana wane mu kire mu anse mi ha adwen wane mu sam so ba kopɛ eyo mampeni dada wanya ne ba bi kro Jerry John Rollins ene kosin Samson bridge ndem ma wonom en Samson na buagum since 2021 ba peme samre wenya de ampanifo ase de bia so mokɔ ɛhɔ kɔbɔnto amra mo pa tumi ebedi o mampani wokurum hanom ensema hodo abetodwe ne de na wɔka afa ho se obi nsam so atumi abu since 2021 ba peme ne ekire din majo medofo ye jo wofa na ho ye ya me adom na wo nso wofa awada urumba nso me ho ye wofa kwanso we kwanso a wofa se ya e ka se fie bui sister ya me ntie 30 seconds wofa enti na me bisa se bridge na abu so many years asante man ni kuromu ana omo kirem sensam so no eson pa nti asema man tumi nya gisa ban na nkasa tumi bem eson anti ampi ni kuromu sa ampi ni no beto yeah ebi wo hopa ebi wo no kwasem enti sa wo hwe na nipa hu ansa no se wo begina wo se yanto so yaba ai o my Ghana de dempa ni wo na na etutu mienu ni ada de Lumba mana ye hello me pacha hwa de momfa ye nkɔ hɔ wate ɛhɔ asɛm ne de manfa anya so fanti nya menkyira mu pi maadwo hello yes sir udina bia kaza free me ofa nana da kwa yadom oh nana na mpomboko nyame adom boko 30 seconds ma yenti o de yanka ho asɛm ana yamfa nto dwa na woka ho asɛm a me ne wa wie ma yenti anu me ye da masne adwuma pa mo ye ba ma Ghana ena de bi ameka no ye mpanifo mo nwe ye ho oka 2021 and some so adwulagu up to now adai and yan fine fa kra na yakoya fuom and kwala ne fine fa na omo de akọ school nurse fo na teacher fo omo fine fa ana o makọ hwe obi yare na so makọ akọkire nkwala de so man Ghana mpanifo ya mo nwe ye ho kakra no fa me dase vese be dase pa me wo fa da kwa ya dom ka kire mo friends me de anoma ne ba 05340501905940 6565 majo Sammy B se akwade atama committee 11 ma yentie o bra akwaba mejo se akwade akwaba mejo so penny mejo so ma ye kwa me bra so me say ada omu ni MP o wana omu obi na kira me ka say NDC any MPP omu muayen na bridge bu since 2021 MPP ababedi 8 years omo ntumi anye up to now yentumi nye Ghana empenifo omo ndwen ye ho medase omo ndwen ye ho a yankopon hira pa medase majo yaja Nhyiraba Dixon Bada droba achem edukro senior me yenti wanumre acha medase nyame hira on adwuma pa boma kiso mangana o se bridge ni bu ya ben 2021 timfia na mfia be 90 mu ni ya besere no nyafo excellence John Dramani Mahama we nyina aka 24-hour economy na ka mu hihie ne ho efise say 24-hour economy ye adwuma na bridge asaya ya be nya kwa adwuma ya be se ni bibiri na ontie na onyema na mwe na Nhyiraba wodi mesre o Adjoa wa da flan mani wusi no ba no Adjoa Agyei Sikapa mesre ni bibiri DLFM onye amanu osem but sabi o ma piaga de na adwen di agro kakra mate mande ni already messages no message ta mensre meye ho adwuma okay me da ya menhyira pi me offer say this me family last call me time na akokora majo Miriam ya ura Asante zongo ne mpom design oso na tazi ura na da roma 30 seconds me braso pati unkadi me hoye yo papa
Me pacho say every time we bu ye be si sabre. Ya tu aba be say me fa say me yenumpo ana me yensa so. E dey fa ne say ba kompempo. Na me pacho wo. Amonyofo ne ko ho a aya mo fa hefa ne ko bonto an. Dey say go fo dem betumi afa prin kura kwesi nsuo ne ja. Ani ye say omubu ya kwatia. Opa mfa ho. Omubu ya kwatia pa. E di kro mo fo mpa ma so mo fo mo kwa dwen wai. Yo. Me da ase. Me da ase pa me bra panin Asante Zongo na hotel nka in fact ye ka se be fa bi we be ha dwen ye bre na de atia enti mo fa ncha ye pa se yentume emfa frefo visa mi ka se ni de mrante na ye krado mi di agora ade be di mi fia no nti me na me homra. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. E mo ade, e jawo, dead. Good day, my comfort for na crowd. Kwame Effum. Mini abema. Nempom design. Nyame adom ye krekre mu na. Bismark Adusei man busy. Nempom design. Bibi aboko de. Menusia has been 2 days in here. Oh yes, she na che. Ushia no. Bibi aboko. Oh nyame adom meti apo. Nanka Black Stars ya qualify we na campus Ushia na ye 1 or 2 but all the same na ye den ya qualify we. Nigeria for the mabu omudu omunko bi. Omunko. Nigeria den atonso. Oh omunko. Say na kwahye omo na mo say omo stadium no. Yeah. And the way no I am ya say o man say no. Na mushia won. O say Nigeria for no. Oni Bismark. Ah na dey. E me ne dey ho nkomo a. Za. Eyo bibia yeko. Eja na yetimika. Abusia for ya bre nti Kwame Effum ye nyam na mo ka jangu. Yo abusia ma me ma wacho e ma wakwa aba enfamra DL 106.9 FM so agudi ehun sem ene yakrochi de bebro na anwumre na hye no so say djumedi de bebro ejina Lumba insupa eso ona wa boy chidom pampe a edi djumedi ebrewo anya me kwa na me bedi djumedi me ni menu abema Bismark Adusei me amekase me din e de Kwame Effum na hye no so say Kenneth eta yechi Jesse eta yechi Oboraman eta yechi ena hwan biom ana Odisika Abrantie so eta yechi na ye hyasia na ye hyasia de free Honorable Minister of Education Honorable Minister Haruna Idrisu or the Nsembi Atudwa wakyeremu say Ministry of Education any Ministry of Sports and Recreation any GFA Ghana Football Association ebe ka omuntuma abom any ankrankre na omo ahwehwe so menya talent e wo Ghana no say na mrantie e wo Ghana hanom no se no muni bobo no so omo tumi de dwumedi eba so ebeboa ama ya fechi quality talent e wo Ghana na yetumi aton mofre e wo amanone na Haruna Adusu de atudwa se yetumi de dwumedi eba so ebeboa ama talent e wo Ghana no yetumi ahwehwe o machiri kwan na ebeboa ama Ghana fa ntuma pa e de efra Haruna Adusu enuma se yanko na yanko tie. Elated at the Ministry of Education this morning to be welcoming and hosting the president of the GFA and his team. And at the time that they have kept the country elated in the sense that Ghana proudly will participate in the FIFA 2026 World Cup. And the Black Stars of Ghana made all of us proud. What we are looking forward to is a stronger collaborative relationship between the Ministry of Education. We a Honorable Minister for Education, Honorable Haruna Idrisu, Nenuma Sem NRT, and Nansuha, Wasandi Atudwa se, Nukrenie, GFA President, Ket ES Okreku, wa Bojuma papa. Into the Abasobo say at the Amanasanka say, ni discipline or ye, any leadership quality why exhibiting, qualities why exhibiting, or bomb by some fast say Yankonim, Yankoneko to Haruna Idrisu, Ninuma saw the two, Ket Okreku, any. Commend President of GFA for the leadership he's providing and urge him on that with discipline, the impossible can be possible. And Ghana would be there, and the US, Mexico, and Canada. We expect that they will come as gallant men when we participate in the FIFA World Cup. So be assured that he's a most celebrated person now with coach, our coach.
we education minister Haruna Idris Enumasem and Otia Oka Ediafa Ket ES Okreku Ehu. Na answa mini MP for Ketu North. Honorable Eric Adam Agbana or the Nsembia to just share. Football and a dear Bakupa, a real sininara, Yadekai Ghana. Na ono dear, and be a to Kwanko Italy, a short course ever hono do honomono. Kind of reception a demand on who a demand ever Italy no, or who bida. Yakonekoti, Honorable Member of Parliament for Ketu North Constituency, Eric Adam Agbana. And let me tell you one thing. Whenever people ask you which country you come from and you mention Ghana, the very first point of identity is football. Oh, Asian's country. Oh, Asamoah. Oh, Ejimambedu. They will mention players. I went to Italy for a short course in academics, and how the Italians celebrated me just because I'm coming from Ghana. They were mentioning the likes of Adjoa Samoa, the likes of Ejimambedu and Kwao, the Ghanaian Stephen Apia. It tells you that football is one of our greatest selling points. So to qualify for the World Cup is a big deal for me. We a honorable MP for Ketu North, Honorable Eric Adam Agbana Numase na ansuwa. Honorable Eric Agbana said that to just say, Bibia no ye ni GSM, essence a woman ebe qualify for the World Cup. Wasan that to just say, a Nigeria woman sa woman be qualify World Cup no ebi sida. Na sena Ghana a qualify no, na huwa ni Nigeria kesiye, so be Ghana World Cup 2026. Honorable Eric Agbana Numase. There's nothing more exciting than seeing your country qualify to play in the biggest tournament, biggest football championship in the world, which is the World. We Honorable Eric Agbana Enumasem and out here. Nebusia Mami Sanka will say, me boring or blasters akachia. Unim say, coach, and I say, a friend is a video analyst, and I say, set piece coach at the Ma Blasters, Gregory, the Grand says, or the Ensembia to join us or no dear. Now, you're not doing that, so be Pimo Ghana Hanumu. A assistant coach, Desmond Affair, and a friend no money to me a buyer. Nasher. Country be a friend of Belgium, and I know a bobo Locorin, a ho and na odi Nejuma. Nana, your friend is saying Desmond Affairs assistant coach, or lower and as a tier side, and as a lower side. No, or no, a friend is a minia, a Tumedibia bow, and as a Kwambia Daho, or the Blasters of Ghana Akachi. Yep, a video analyst, and yes, a set piece coach. Ubetumam so I met me about media, meaning so bet my Jumano. A ho and also Pam, Mamibu Miketum, me PM our Ghana if the Jumani Beboa. Now, I'll buy us Desmond Affairs in semi black cancer. Papa boy wabeboa papa. Set piece of Blasters a boy nyina. A coach Gregory Glory and who Nejuma and Anhuya. Yanko Niakotie Nenumasem. Worked in Lokeren. I worked in the first team in Lokeren as a video analyst at the moment. That Desmond was coach from the reserves team. Okay. There we got to know each other, and it's already been 5 years, but still we kept on chatting through Instagram. And suddenly he said, Greg, you want to come work for us? Yeah, of course, this would be so nice. 2-3 days later, I had a meeting, an online meeting with the president, Mr. Kurt. And then it went so fast. I was so happy that I could join this beautiful country. We a blaster set piece coach and a video analyst Enumasem and Altiano. Gregory the Grand Enumasem. Now so why your son Bisan say, Papa, Ube PM Ghana to us share Ghana head the Papa, Upe baby obe Jua home obe da or Sumba Jua. Ghana. It's so nice. Everybody had so warm welcome. I was so happy to be here, even from day one. Completely new. I just knew Desmond a little bit. Yeah. But I felt really warm welcome from everybody. We a blaster set piece coach and a video analyst and our training cano. Na me bori ewa class of folk akachia. Unim say Ghana Blasters goalkeeper Benjamin Asari or your class of folk goalkeeper number 1. Na after some ball qualify no BBC ewa a class of folk one. Abra na all bano respect and na demand no after some ball ne wie no enya sem getua. Benjamin Asari say ohun bida. Ene nije na wa say team a obo Ghana ya class of folk etumi this respect amanu yanko ne yanko hwe.
recognize your contribution towards the qualification of Ghana to the 2026 DL Power Sports. DL Power. Way Accra Suffolk Akachi, a guard of Anna, our demand, our goalkeeper Benjamin Asara Bra, where we in national duty. No, now Ansuwa, when we say media man so. Ekopium the same thing them pray friend Prince Owusu and a Kamara Dini. Ewo ho. Anus yanko na kwahwe media man so Akachi. Dia koso ewo training grounds. We any enkomo anase enema ekos e media man so Akachi na hye no so se na wotwe we Kumasi Asante Koto ejina kono Kotoko eba be ku akoden oni wak of Morocco ebehia enu ti Kotoko akopiem e wo Chief Imam Akachi Sheikh Sharubutu e ho no di nhira kese e hira Kotoko team ni nyina head coach any playing technical team ni playing body no de akọ yanko ne akọhwe ade ekoso e wo Sheikh Sharubutu Akachi Amen. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi on we any influence a video a de chira brana Kotoko ekoko PM e wo Chief Imam Sheikh Sharubutu Akachi na unim say Kotoko only work of Morocco babebon gate field ni say na etie popular stand e 50 Ghana cedis center line e 50 Ghana and a VIP 200 Ghana cedis na ebia na opeso to e-ticket opeso electronic ticket and autodia say and obekono obedale star 365 star 1935 hash me say to musubium star 365 star 1935 hash na odi ato e-ticket afeshe no so se unim se Kotoko opanyin nyina ohwe Kotoko so otumfo se tutu opinso abebi o o se me nana se mu kobobo dia mentumi hwe mo kwa wa ma Kotoko $150,000 otumfo abebi o odi ama Kumasi Asante Kotoko so munje na de bebe bia mu fa praprase e ka bi ba mu mra me chen oti kokoso so di biwa mo kama otumfo na de na to so bra na behwe no ohe na oti sike Jackson no oni otumfo se tutu aha na me de media me part ebesi me dane ehoma nda ma miami na abema a oba betete me Bismark Adusei no de matu asro Adjoa Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that super break. DL Power Sports. DL Power Sports. Emwade. Ejawo. Dead down. Volunteer Jamo Bibia Kwaba BMM Famra DL 106.9 MHz. Embraso se Lumba super dama. Oswa enkonko so de konko fun kroso jede amana ne nkomo ni nyina so besumo kasafidikese so asujua what Mr. Kwame Effum camera so Bismark Adusei Malaysia miemem so de amana ne nkomo no enso de so na ya to aso dia me pacho enra ana last round of games me pacho no so chojo e wo FIFA World Cup 2026 qualifies no eno so etimi ba wi na at the time me pacho Nigeria e she kan na ni nyina mu no na South Africa so che o my friends Rwanda ebo ma kare parliament o man timi antimi no kasa idea me patron Nigeria 9 countries ane ya twen sampo no mtu betimi anya akwenya enso eko PM ewo nyankopon aduma next year FIFA World Cup eno nso tojwa wo Canada Mexico ni US of no me patron komani ni Morocco atimi qualify Tunisia enso atimi qualify me no kasa Egypt Algeria Ghana Cape Verde ene o my friends South Africa Senegal ene Cote d'Ivoire we ena me no kasa countries 9 me patron mu free Africa
ɔmo so atimi abuki ɔmo ticketa me no kase nyankopon adoma next year ɔmo so de ɔmo ani kwachirem enso FIFA World Cup na senampa cho teams e didi suei ɔmo na ɔmo so nya kwenya me no kase no ɔmo so akwakobo ade e kan se playoff na yahwe de ɔno so ne mode bɔ konkan na ɛno so atimi atoa so afiri wɔmpa cho Gabon Cameroon, Nigeria, and Africa, Burkina Faso. Now, we and Kofo Pina din komo say Banisena Madagascar or no Timinia 19 points, Nigeria 18 or 17 points. Now, Sunina Munu Madagascar and 20 million qualify playoff in me patro say, and now CAF and answer dear cancer CAF, Nenshishan sweat here, me patro 2023, CAF Quasitra, and so Aquaji Tumusa, Essan, or my friend say Eritrea, me patro me bedin komo say Eritrea. No, omo twomu free qualifies ni nyina ne se empanifo ogide se retrafo no omo kwa away games se omo kobo games a ubon se players ni dwane enti stadium betwomu afrade e kan se qualify sensem no enti CAF akwa asetena ka se ade e kan se group bia no me pa twa obobok player ana se obobok competition ana sempo no ade e kan se qualify so bebo awie no obi bia mpacho obewi ewo table mu no anase ugupu no me pacho ye beti points a one sa team na anase sa country na boy no se ebia emfa se Ghana na group I me no ka say Chad na hwe ye Ghana ye nya 4 points enso afri Chad fo no enti ye bo group ni nyina wie no na ya te 4 points afri Ghana points a omo so timi nya we no tina ena me no ka say me pacho Madagascar onu nya 6 points afri Chad ho enti Madagascar po se onya 19 points no me pacho ya 6 film no na chesa koka ade kan se 13 na Nigeria so no me pacho kopi omo group a omo ohwe ya no Nigeria nya just 2 points enu ya Zimbabwe enti yakwati 17 na say yes ade kan se 17 no yakwati 2 film na chesa Nigeria abeka ni 15 points wey enu nhihye akaf di gu akwama me no kase ya no omo sutimi nya 14 sa me no kase nyankopon ya doma match ana sempo no October omo kobo playoff enti Gabon Cameroon Nigeria ni Burkina Faso nyankopon ya aduma ye hwe ni mu 23rd of this month me patro FIFA enso e the ranking ne ba na ranking no say na beko enti yemfa ne se Gabon Cameroon Nigeria ni Burkina Faso omumu bia na me patro betimi ahuredi kan e wo FIFA ranking mu no yemfa se Nigeria kwato 20 na Gabon kwato 21 na Burkina Faso to 22 Cameroon to 23 me patro Nigeria to 20 no oni Burkina Faso abeto so 24 no be kwakohia na from nso mo medal no enso akohia we no kick off anasa de kan se knockout phase ya ball poki crown na chese wakofie enti enhihye no tiase me patro nyankopon aduma November sa country so mu nyina akohia mu Morocco eho ana enhihye nso bekoso enti ano so se ubo na yeyi sa best team me patro national ono nso betimi akonkoden enso atimi adinkunim o sa 4 teams mu no me patro November and asempo no March 2026 ono so kwa kwahia 5 continent and asa contingents omo so free other continents so me patro CONCACAF ade kan se Asia ade kan se CAF come boni Oceania entimasa Nigeria for the kamia se eya tonsuma anisa eno so ne nkomo kakra free oba medini nyina ensuema yanto aso na fan sem ne pina fama e wo dwumade asudi ampacho champion Kofitela Boame o join show no live on Facebook audio visual presentation enti yedi nkomo na ye hwemfoni empokra ne videos outdoor me pacho England o ma ya bakosem bi meka me no kase ya no 18 consecutive games England abono me pacho matimi a go so sa 18 consecutive games omo so atimi abo Latvia omo shego adema kan say Wales omo ne bom shego Serbia Andorra Senegal Andorra Latvia Albania Republic of Ireland Greece Finland Republic of Ireland Spain Netherlands Switzerland and Afempona kan say Slovakia we 18 games amina ye fence England ni omashia ni nyina mu no matimi ashego na Harry Kane abrantia no o sia kan enso de ma Bayern Munich me no ka say ofi England wa ya bakosembi me patron him say qualifies a year bono abrantia timi abo maku 41 na ediamo man England na patron 41 qualifies akwadana ye friend say Harry Kane wa bono me patron wetimi nya 45 goals enso wom we incredible me patron ye din komo ni pina enso edima na Marcus Rashford akodi komo akwada we yebusa nse masa anka to aso asia kan edima champion Kofitela Muma United anka me no ka say England column ka
benya bi ɔse dabi he na de na man you for ɛkyerɛkyerɛ ɔse nka collab krankonya bi na mpo no ade ɛka ne sɛ Barca ɛna wetimi akɔpie mu ɔno ɛma na wanya gide sɛ Nyankopɔn adoma next year FIFA World Cup ebeto dwa no abrante no nso betimi awuram na wakɔdi dwuma no nso de ma England wei ɛyɛ nkɔmɔ akɔda na your friend say Marcus Rashford ɔno nso akɔdi o Johnny show ne live on Facebook champion Kofi Taylor Boamia never akɔda na your friend say Dominic Szoboszlai na mame ka say 2009 na akɔda we ɔyɛ just a little boy o Johnny show ne live on Facebook uhu nkɔmɔ na ye di no akɔda we na ɔyɛ mascot ube we say players ne ba parka ube we say prempi no maso akɔda bi nsa sana na akɔda na your friend say Dominic Szoboszlai 2009 na ɔyɛ mascot enso de ma Portugal team no na akɔda we say na ni suade no say onyi no ɔba bobon so timi adu abrantia your friend say Cristiano Ronaldo me patro enra Portugal ne my friend say Hungary me patro mbo 2-2 na Ronaldo bo 2 goals no akɔda na your friend say Dominic Szoboszlai ɔno so 91st minute ɔno so nya equalizer no edema my your friend say Hungary enti we a dream come true de ma akɔda na your friend say Dominic Szoboszlai na patro Ronaldo din komo ɔse last month ɔhia akɔda na your friend say Dominic Szoboszlai na promise ne say anytime biano mbehia ewa group ama so say omusia kan no after the game or the Jesse Bema no o join show no live on Facebook me patro be say yes Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos ono so ayi ne number 7 Jesse no enso dem akoda na your friend say Dominic Szoboszlai we eyen komo kakre fru aba me din nyina ma na Nuno Mendes ni Ronaldo ewa Portugal team no masa connection emrante mienu omo so ye no unim say omo game against Croatia Ronaldo go share akoda na your friend say Nuno Mendes ono ena nyas o man assist sanso na Scotland Ronaldo Bogo Nuno Mendes Croatia against Germany against Spain against Hungary and also Nuno Mendes Croatia Kamia say adwuma na chesa akoda na your friend say Marcelo oni Ronaldo eya Real Madrid no say adwuma na Nuno Mendes no oni Ronaldo eya Portugal team nim na akoda na your friend say Emiliano Martinez do na bondin enso your friend Dibo no me patcho waya abakosem bi unim say Argentina team no was wetimi asia kan mako 57 out of 57 no akwada no abono madia keep 40 clean sheet enti 17 games per and akwada no yetimi ahye no eno so eya anwanwade kese akwada na ye friend say Emiliano Martinez enso di Argentina team ne ye na Lionel Messi eno ya bakosem me patro ya ka association football enipa yem pass boy man a striker and ase ni player no to atena Messi ene kita yenka se top assist unim se sa abakosem ne kita Neymar Junior ono dini juma di ma Brazil enra Messi ono so be pa no 60 assist ono ana Messi so edidi kanya yedin komani nyina so ma odwuma di enso na Messi officially one launch anase one launch ade kan say ne tournament we no Messi Cup when under 16 ana mpacho omo bebo na Nyankopon ya duma next year ana yeshe agudie na se on Miami that be December rather afuwe ya December na Messi say 8 teams ana odiomo shase River Plate every night every Argentina omo so ba Newell's Old Boys unim say Messi starting the game no ana say na agudie no aha ana starting agudie Newell's Old Boys omo so Argentina Inter Miami omo under 16 bebo Barca under 16 so bebo Atletico Madrid Chelsea Manchester City and afeno Inter Milan so omo so omo aka ho a me no kase we any 8 teams me patcho omo so etimi eko si akan enso Messi tournament anasa de kan se Messi Cup nim na Frankie John di ni juma enso de ma Barca me no kase omo extending the time anasa ni contract no enso e de amano a me kase 2029 Frankie Dijon extending the contract way and commanded and Dosso nanso emre ne kopan yenti yemfansi Nyankopon ya adoma da ochina de kan bia no so no ye de beba besum atiefo DL Power Sports emu ade ejawo dedew no mo de asia ne sa edoso pa nanso bre ni ti no mo wa woda bi on say yegusu awo breast cancer awareness month ni mo ana ye film number se mi huntra October we dey because madam for be to futu number se muti ansama sori akọ nti muntie nsisi a sanas gibi kuraba aha any
ni e kire mo se munni ho agoro se de nka wo so wo ntohwe mu a wo beye no no ni e kire mo se munni ho agoro se de nka wo so wo ntohwe mu a wo beye no no men so oba no funtinchim se de wo ho no dokono obi di na no so oba no fu na funu nyina bokom asa no mango sa de na wo pra no eno nti wo ya na wo sho oba nanim ye se mpa so agoro ba oba wu suso ne no fu nanim anyinya o se twa adwe suso se ye ne ya etu be ye ne boko sa kwan no so ne se monye mfa ni e kire mo se munni ho agoro se de nka wo so wo ntohwe mu a wo beye no no Kwame Effum o ka kire yen Bismark na o ka kire mesi muntie si anufuo mantem ne ewenti yen hwe se be ya adwoa bia mesim ne nkofa ha wo ma Bismark we de open view then na ka fa ho me worry and no pen how dey umpe come on me say the fa be very trust dey ko we ye fie nua be ma Kenneth Arthur o se ni nua ba Linda Arthur edina wo dan ne yes enti Linda ye gina sports team ni nyina nam we show happy birthday na ye ne Kenneth be din common so akire o se bia kwan da ho a bisanse ni nua ba na wale ana na make ye wi ka me de ma pa kan GH oh okay no ho fe pa se me hwe na pakan so be la kadaska na nkaja wo fa me amati asim there be we apakan dia pacho ale kwa me Effum ani brem ya na me ni brem ba no ho fe pa ni di ni ye den Linda Arthur Linda for the mo ho fe pa Linda for the mo ho fe pa Linda bia ni wa na wonye fe happy me kura ba na ba next week me ba beginam me ba besu ya de o season gen why you dear Linda for bia ho fe enti Yankopon hia no nya ne kese se de ye odi Israel matwa pokoko no on fa ni ntwa sa wate ma wie kura enti my fast da kese ma ye nuanom ani omo ye adwuma no okay mo mo de tew me di de Kwame Effum Bismark Adusei na hwan biom oburu ma ne Kenneth Arthur Jesse ne odisika brantim nyina ata adwuma de ne ye da mase ada opam ya samote said DJs gibi ya bu me kire ho a na mo ka ho bi because the time no ya fa ya me na montena na kase boni ye gina we si DS na se be so no we every Michael ko tenchan me kire obofo Michael amansen so hene na o kire ma ne e yo no an twetwa mutwa ne den e de inspector Fear God. Inspector Fear God. Na senior na your birthday. Na wo kaswa tuba na wo kiremu a. Ene wa wo denti senior ya me kira opa no pagya wo emfamfra domo enkwa domo. Twidi ampon Yankopon a osemu eyi Israel ma dom kotwa pokoko omra wo mo nan yanka hasu no. Ono twidi ampon Yankopon no. Ene wa wo de no. Ontere ne mu fa nkyerem. Ahombanbo ku a Ghana Police Service dwumadi a wudi ne Yankopon fa ne sunsum konkon kata wo so. Otamfo bi sore wo so a. Yankopon pa na pampam mane ko wura fom prekope onhira wo no mpagya wo na onto pon watamfo so happy birthday ekwade ama Inspector Fear God wo kaswa tuba jansen Yankopon hira wo na onye okese pa we every Michael Kote dodo abolo ma ne say obofo Michael no na ye amansense wo chiame o se yemfa wo da kese we yemfa na wo da we Yankopon enye okese pa Inspector Fear God ya mi hira no a wo da no onye ne kese kasebone de ese musemufo ne ya maze mebe ntwene se mu ede ema yen Bemo boada ansuro jahine ne den di kofitela de kopiem go Facebook. Sounds na DJs gibi Ozigios echinchim every ne froma edesum ya nimre sounds na wote. Bismark Adusei na fizmi wafa sekuma. Kwame Effum ede agudie mo nsem ebesom na kenkafo mienu a yehwene tia sentemu a. Yesen eduasa mienu gu ntemu a yakabo mu mienu a. Eye eduosia 964 tit ene gu ya no mu. Edi ameje so eye wofa. Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ya koma hwan na aba DJs gibi na eba o de de na eba awoso awoso hene obed ma fini pa o so nim de me nan se me tu kwan kakra me se agro ni mi di ni nyasem kuma o endra mete menka na na nsa so mete sa me fa ha na Nhyiraba na twasunte me nim twasunte no na de ma me nya wana fa Gana fa ya mamunyina moniti a ade shevi se benefose anoma etwa dia so aya wa dey ojebo yakramo